Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Kaseng Neutram Integrated Territorial Organization haga apply tribunalor kalalet ban IT ka jingtho ban thau ya ka Meghalaya Motor Vehicle Rule kaba uba Donbok Dakar President Sengkmi ula ong ba kaseng kala kado ling ba ka chapter Sau San Nyo Pra Khandai Jongka Assam Vehicle Rule Arhajar Khandai Ban Pentri Kam Daka I Chalan Ban Kampen Sup Ban Siu Yaki Fine Ha Kajing Ai Jingmut Daka Ba IT Ka Dorbar Ha Usumbut Menteri Uba Snyau Bhalang Dhar Kumjuru Kaseng Kala Kenduru Ya Ka DC Jongka East Khas Hills Ka Kong RM Kurba Ban IT Ru Ka Dor Khas Halor Ka Illegal Transportation Motion Bat Ki Wei Bat Ki Marpo Kendo Karkum ka rule arhajar arpuar kala kadaw syai bagi basyalan yu umausun kimla ban syalan klemdadon kachalan. Ini sini kat kamu jingi sem transport minister jingi tol ga MTC di deman kat kamu poin gue kelam begini ga memorandum ada bu yang kemat di deputy chief minister kemasnya alam lah deman gini ke kamu pudiang lebih tak gini poin ada building ada dua counter fencing toilet kita di pos kiwasa uklemet madugani deman giwa kasuran deman gobiang mau mas yang halang ha wadaman la da em ketika jingi plan yang pila do mencuale haju ipor la dari ya chem ini wato wa kajingi chem yang i to man go dua pesai so i wi chwa mi dan kita te hulai la ya support menteri ramba mas yang halang ha deman ni lawan ban ai dorkas ai di deputy commissioner of East Khas Hills halor artali kimat kamat punokong dari halor ka illegal transportation jong ki minor minerals na do mausun bat kiwe ki marpok daw de halor kani ka illegal transportation jong ki marpok daw kamtam yu limestone lani mausun ka rules jong ka government kala kadaw syai ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rule Arhajar Khoar kala keren syai ba kala keren syai ba ki kino ki basalan ya u mausun kimla ban salan claim da don ka salan no person shall transport or carry or cause to transport any minerals by any means from the place of rising to another without being in possession of a valid mineral transport chalan je katkum kejing lap jongi nakapor man lakas ngi kini ki jing chalan bi ain ya u mausun kaya kiteng nakapor but kanni ko wanra ya kejing jorra thai jong surok national highway teng ngi keno ya ki contractor ni company ba tri surok handrei ka root cost jong kejing julor jong jing jorra thai jong surok ba national highway hidai nakadau jong ki overload bukit palatput jong kini ki basalan ki mausun bat kiwe ki mar kok hendau but nada ka sarkar ka khang ya kini ki bakhayi ling bati siap ti mau kiban supply sa kini ki khapsor lani ki pramarjan ti ni dawar ban sarkar ba kadai ban telakam yukum kini ki jingsalan biain kiba salan nagawi district sa Kawi district ti kum bangilatib ba ya mausun kili transporter ki kin na Giant Hills bat ki supply sa bernihat bat sa Apo Assam kimla ban telakam ye kini jingsalan biain handrei yaki perdo prasnam jongi ki nong supply siap supply mau ki berit ki bat ki pain nakapor ngi nang saki haki social media haki ki por beladap ba yakini ki perdo prasnam jongi ki ba kamai jakpo dak beti siap ti mau ki ba supply sor bat khapsor ki bat ki pensitom bat kat ba yakini bat ki ba don jingade bat ki breu ba don hakabor ki la ban le kat bomon ti nginang leng naseng i pendem juri kani ban ngidawaru ba ki bor padai pe kani ngaru ka district administration ka forest department but police department kadi ban le ai halor kadi ban telakam ya kini ki kam be ain ila pan mendikun sembut menteri ibadai menteri transport entah sih kejingi kendu jungi dalam posisi so satu setengah ba nakaliang jungi minister ila high commitment ban
implement no ya kan ka mekliar motor vehicle sur kablong do start shu adu kata panakalian government plan kelayat anda proses kan kam sini apa na jingero nomor bu ba baru khoi kindi ki ba ni thok angne ba ni dawa kat kuman bot kat kunta inyo ni kata ka mekliar motor vehicle sur baru tharai bon ki bi se ni so kani ka mekliar motor vehicle sur kan ni dai ki ko sampai asam adu mentana do ba ni yo ke jela jom ni patron ya ka rules majok ya mentah akan yang kerwan sekarang akan disambut katun kiri kamu yang ini kerul mentah kila ambil proses makin air komitmen makin dia makin bubut makin dia hakapor kata mentah kenang dunia saya justru cepat bak kali kami kelia motor vehicle sul kalau bunyi kali kajing lawan nak seng kaba kamtam itu i penalty fine lada kalaps ko permit la hapsiu kumba kalau expire no kena expire kod no tahun dalam renew dan dalam fail ke penalty kena exposure kena kalian ko cumi ini semua apa mensiu exposure kalau ko ba yo try kali nama kantam itu tu injak po na ka lat kamai kena kalian cumi as suggestion ko government but even reduce na ko kabambo ba haga jimi ai da jimi start ko government kita ko ba kila persendor na kalai ada ko hamsan ni kan ko kalau hangi haban ai lat nama penting mun ai jam tu tapi ai tan hazar dan betul trek bandisio hangi haban kan hagi haka advantage disadvantage haka dia dari ini kam karena kalian macam kila orang ba awak kani ketika mat ka ba kila ele ba mensnai kani ko but kanang ban reduce ya kanaka fine haka ba dari ba feel la kono no nado ki insurance adu kono penalty kata dari kanaka traffic te nakalian ko sumi habi dai bat kani ni ai jengmut no kat kum kani ka dorkas ka bangi specific ni la mention ya ka chapter 4 5 8 7 8 but 9 jong ka asam motor vehicle sur arajar lai hang ni hab badi ban guide ni ban kulit bahaya ka fine taxes te nang taru ni langsung kay ban pendengkam dari salan sistem ban siu ya kata fine dari hadian ban cara enforcement itu balai bagi pak untuk rekam salan tenteng subuk ngang sa fine ngang sa fine ngam don pisah te ki reduce no bat ki ai no ko bai tan rei ban dala don bagi salan subuk la ngam don pisah plaru sil la ko dia to salan ngila ban lisit pada no ko bai ko pot pat no officer no la ko ban yu pat kani ko officer kan direct saka beli beli saka government andre hiya ko bamenta kadno kelike ngam nila chu klai kai ka bajia wadi officer thai dan dalam sa fine gumne gumtai teng ko poi ke jinga mai ke jinga jenya ko pada bat ki enforcement pet kai tu bajia har jum khara nomor ba nim simple kali kam de islam rei ni da tu kan kanuk sa da people kuma kasam menta pin speed ya kata speed limit da hitam tak lawan ni kamu message ba kali jum speed siam dengan kabamut kan pensuk yu pada kan pensuk ka jinga dai hakdeng ka sarkar pada ka sarkar da bojong kan dei halo kata ba bila sudi ba snano la ka jom kanika meklia motor vehicle rule ka bamantai sisin hibla dan polisi kino ki bagi nang kwa su ban kentup ngin sayo jing dawa pat hang ni ka bakhadu ni la om bayan ni sarkar bagi IT happy bat ni kentur ya ki ban khot ka we ko committee ban khot ya ki action jing ki kali ba fair nadu ki tourist bat nang ta ye ki badan ye ki agency ki tai kenang ban ya selok ban tap yi ki ain ba kum kino ban tek lakam kenang ba kanum dan ka misunderstanding happening ki nang nya kali jong ka mai kya ba basa tengah kerman scam makanya ko sarkar ka harga jing dalam jong i sembut menteri mentan la kan sai bebat di kini ka kam transport di jong ba inle no gut administratif ko ila ai ka komitmen ka pa ka de asuran sebagai jong ba kila proses makin yak no ka kami ni concern ke jong ki ka de hal frame ni mekla motor vehicle